yang saya hormati, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah Mariana Ulfa Martini Ulfa Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina astaghfirullahal azim astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ama atau bapak? Ama izinan tiang nikah Kanjeng Bayu Karisma serta mas kawin 3 gram emas dibayar tunai. Siapa kali deh? Bismillahirrahmanirrahim. Bayu Karisma, aku nikah kamu timpal anak mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bayu Karisma, aku nikah kamu timpal anak Martini Ulfa, mas kawinmu mas 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Martini Ulfa dengan mas kawin 3 gram emas dibayar tunai. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bayu Karisma, aku nikah kamu timpal anak Martin Ulfa, mas kawinnya emas 3 gram. Biasa, pertama lu benar-benar sambil sejulur ya lu sabar. Mas kawin na, biar nyoba jama.
Bismillahirrahmanirrahim. Bayu Karisma, aku nikah kamu timpal anak ke Martin Ulpa, mas kawinnya emas 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Martin Ulpa dan mas kawin 3 gram emas dibayar tunai. Harus bersama kita menjadi kepala keluarga, menjadi kepala rumah tangga. Nah, dalam kalau Israel ini tentunya banyak sekali duit. Jangan panas, makannya balik lagi. Nah, kalimat ini tidak bisa bagaimana kewajiban harus seperti tahu hormat menghormati dia jawabannya biru lah. Terus apa yang dah saling tolong, saling bantu, saling karena waktu yang menjadinya sudah pada lalu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya akhir kata mohon maaf Tuhan hadi saya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulpa sayang, ini kakak dan mas kawin Ulpa. Saya terima mas kawin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, anugerah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang soleh dan solehah ala Muhammad ya Rabb salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb salli wa sallim alaihi. صل وسلم عليه. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه. اللهم صل على اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه. اللهم صل على محمد صل على